Thokozani bogogo nomkhulu igama nguVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhla waqala umuntu ubheka bonke abamcalayo igojana lamazwi uVusimuzi kaNgoma Yezwa Vusimuzi ovusa imizi yamadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi. Bafethu sasewuvusimuzi lona uyuvusi wakwaMabunda seJimeston mina bafethu bengifuna ukuthi nje sikhulume ngendaba yesibambelelo esibizwa ngokuthi umalala. Bafethu lesi sibambelelo umalala kuyisibambelelo la kahle esiqinisekisa ukuthi umuntu wakho akahambi ayolala nomunye umuntu ngaphandle kwakho. So lesi sibambelelo kuyisibambelelo kahle esisiza laphayana mase kumele ngabe wena awukho umuntu wakho naye sekafuna ukuthi ahambe ayozithola nomunye umuntu, siyakwazi ukuthi sivimbe yonke into kungenzeki lutho. So basically what happens ukuthi ugwayi uyawa. So kuwa ugwayi, whether ugwayi walo muntu wakho ohamba ayolala nomunye umuntu noma umuntu wakho lo athi uyolala naye. Angazi noma ngizwakala na lento le. Manje ithi indaba bafethu lana lesi sibambelelo lesikuyisibambelelo lana engisibiza ngokuthi umalala. So umalala usiza laphayana ukuthi umuntu wakho whether uyintombazana noma ungumfana asithi ugirl i-boyfriend yakho iyahamba iyolala nomunye umuntu, uyakwazi ukuthi mase kumele ngabe uyolala nalowo muntu loyo ugwayi ungavuki. So ukusho ukuthi bazothintana the way bathintana ngakhona, kodwa ugwayi ngeke ungene phakathi kwentombazana. So if umfana and then une girlfriend yakho noma umfazi wakho, uyakwazi ukuthi umbambe ngaleyo nto leyo ukuthi angakwazi ukuthi alale nenye indoda ngaphandle kwakho. So kusho ukuthi bangatamatana batamate mase kumele ngabe ugwayi uyangena uvele uthi gqi uwe. And futhi lento isiza ngokuthi umuntu wakho aluze i-interest yokulala nomunye umuntu ngaphandle kwakho, because lokho esikwenzayo kuwe siyakwenza ukuthi ke lo muntu wakho loyo ugwayi wakhe noma ikhekhe lakhe li recognize wena kuphela. Yayizwa lento. So ikhekhe lakhe noma ugwayi urecognize wena kuphela. La wena uchamela khona akekho umunye umuntu osazophinde achamele khona. Yayizwa leyo nto. La wena umuntu wakho umanelisayo umuphayo lento omupha yona, akekho umunye umuntu ozomupha leyo nto leyo, ngoba angeke uvuke ugwayi mase kumele ngabe umuntu wakho ulala nomunye umuntu. So umalala lona bafethu uyatholakala. Umalala usebenza emntwini wesifazane, usebenza emntwini wesilisa. Siyakwazi ukuthi sisenze the way kumele senze ngakhona mawucede bese uyahamba uyolala nomuntu wakho. So mawuyolala nomuntu wakho sowufaka istamp lapho ukuthi yimi ngedwa ozongena la noma yimi ngedwa ozokufaka la. Uyayizwa leyo nto le. So kusho ukuthi ngamanye amagama ke akekho umuntu ozokwazi ukuthi wena mhlawumbe uhambile uphume ngomsebenzi noma wena usahambile uye emakhaya bese ke umuntu wakho asale ayidika. Ngoba manje akithi bafethu kuyenzeka ukuthi umuntu athi naye mhlawumbe okay uyatshontsha kancane lapha nalapha bese umuntu aphinda abuye nokugula. Omunye umuntu ke uyakwazi ukuthi athi atshontshe lapha omunye umuntu abuye mhlawumbe nesisu noma abuye nomntwana, yabona into ezinjalo. So lesi sibambelelo lesi it's not limited ekuthenini umfana noma uyintombazana. So if umfana uyakwazi ukuthi ubambe umuntu wakho ukuthi kungabi nenye indoda ezokhwela umfazi wakho. If umfazi wena uyakwazi ukuthi kungabi nomunye umuntu ozokhwelwa umuntu wakho indoda yakho. Kanjalo bafethu kulula nje, wena shayela nenamba le elaphansi 0849729634 uphinde ushayele noma ushayele 0715631672. La sigwema bafethu ukuthi ningahambi nihlukana nabantu benu. Abanye abantu bayakwazi ukuthi umunye umuntu athi wena uyabanda, instead ukuthi akusize lowo muntu loyo ukuthi wena ungabandi, ukwazi ukuthi ungashaye iround eli1 bese uyalala. Ngoba manje kunezindaba zokuthi umunye ushaye iround eli1 bese uyachama bese umuntu agijimela ukuthi yena uyahamba uyofuna enye yomunye umuntu ngaphandle. Uyayibona? So manje ke awukwazi ukuthi ngoba manje naku ngisheshe ngichame mina so uyangishiya. Awukwazi ukuthi manje ngoba naku thiwa mina ngiyabanda noma
uyayibona bese-ke uyangishiya kanjalo uhambe uyoyitika ngaphandle bese kuthiwa uyayitika udle ngaphandle bese usula umlomo. Cha, asingayenzi leyo nto bafethu, ngoba uma uqomile washo wathi nami ngiyakuthanda, obvious lapho nawe sowenze isifungo sokuthi mina nawe sizothandana kuze kufike mhlawumbe leso sikhathi leso ukuthi uthando luyaphela. Kodwa manje uthando maliphele kahle, uthando lungapheli lingaqedwa ukuthi empedeni awunganelisi, because if umuntu empedeni akakwanelisi mtshele, khuluma naye ukuthi no like yazini la awunganelisi, mase zifika lana noma mhlawumbe usheshe ugwayo usheshe uqhame noma uyabona into ezinjalo. So msize umuntu. Kunembiza ongakwazi ukuthi usize umuntu wakho ngazo, kunembiza zabantu besifazane, kunembiza zabantu besilisa. Siza umuntu wakho, especially if wena usuzitshelile ukuthi lo muntu lo uyospenda naye isikhathi eside. Uyayizwa leyo nto le, unless mangabe vele unaleyo nto ukuthi just nje lana ngithatha ngihambisa nje isikhathi. Kodwa-ke bafethu-ke kumele sicaphele, ngoba bakhona abantu abakwazi ukuthi basukumele iy'nto zabo. Uthi ungaqoma nje, mawuceda ukuqoma la umuntu asondele kithi, thina simhlanganisele lokho simhlanganisela kona, simhlanganisele umalala, phinde ulale nomunye umuntu and uzoloku uya kuye lowo muntu lo, because huye umuntu okuzusisayo, huye umuntu okuzwayo, igazi lakho ligijima naye. So nawe uzitholele yena umalala bafethu. Umalala uyasiza kakhulu, so basizile abantu abaningi, usiza abantu abesifazane, wasiza abantu besilisa. Umalala awukhethi ukuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa, as long as wena old enough ukuthi ungakhona ukuthi ubambe i-relationship, then usahlaleleni, sondela uzothola umalala bafethu. uVusimuzi lona, uVusiwa kwaMabunda, ngiseJimmiston mina bafethu, ngitholakala ngama-appointment, siyahlola nangefoni. If ufuna umalala noma okunye nokunye noma ezinye ibambelela, akusiso sona sodwa isibambelelo but yiso engicala ngaso namhlanje. Ngiyacala nje ukusi-announce because bengiloko ngibhizi ngibona ukuthi siyasebenza noma sisebenzi. So abantu abaningi ba-happy ngaso, so manje sengisikhipha kuwe, nawe ngiyakunikeza ngithi mina nangu umalala uzoyenza sure ukuthi ipipi alivukeli umfazi wakho, alivukeli omunye umfazi phela nje. Nawe uzokwazi ukuthi ube safe, ube happy, ube proud ngomuntu wakho, usho ukuthi la kuphele lento leyo ukuthi umuntu wami mesisobabili la endlini, once waphuma ngegate sekawo umuntu wethu. Make sure ukuthi leyo nto leyo uyayivimba namhlanje. Umuntu wakho akabe umuntu wakho, wena ungaphandle or ungaphakathi. Thokozana.